Kagiteno kau wa Kristo bakanisa Methodist baugite kuri no batu bakurombera gavano county ya Meru Kawiro Mwangazo ndi arigeri gukinya mbere nkya Senate kiumege ke bakiwa kuri no batu bathire kuoneka kenda Meru bomba gwitirongoge. Kathumba matigere gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kinyambele ya kamiti ya mwanya ya bunge ya Senate igambalele no rito munene kirutongore ba kaunti no Meru ne boruto kuthina mbele na maromba kenda mutaratara ujoga mbiumba kuthina wendo bwangai na kendo tikejone na ungumania na mauntu mangi mathuku migambo na rutito ni Daktari Gershon Mweti na mwekoro wa Daktari Gladys Mweti balani ya shirika banene ba kanitha ya Methodist gwa Kagita Karaja. Meru turi na maromba tubwite kuromba twinde makanisa ene njachi yetu ni untu bwantu bare 11 baba tari bakarandi guru bachunku na mantu jangava na wetu uria ukurwa anene ba Meru ba county bamwe bakona ate kulita nguura bwite kulita na bange bakauwa na kulita nguura kulita kende mantu yo yarirwa na yachunkunwa bwega turombe twithe kenda jaraja bwite kuthithwa jathithwa na jathithwa na njira ya agirite gutena nkukumo gutena wa gutena othao gutena mantu ja mae yaja kurigiria mayongwa irungamirwa reka ma irungamirwa mantu ne yaja na twathithio u ukona Meru yetu ikagira ikathongoma na ika ure ibwite kwa ende toriuga atiri itocokie methome turombanire na turombere ndiguru yetu ya Meru tubarombere nikenda mwathani akaba utongeria bubwega tugitonya mwaka mweru kulingana Mweti kwino bataru bwa kanitha jonde ja county ya Meru kweja amwe na kuthithia maoya mamwe kenda kulombera county ya Meru ile amwe na kulombera ngwataniro na urumwe gatigati ka tongore baba ba county no ende nkurukia ja jonde bubwatia ekeja kwethera kanisa Gaturiki kanisa Methodist kanisa Presbyterian kanisa Pentecostal riri Meru bomba utirimana bare amwe baka uwaitu kwenda kurombera Meru ekariyo wiri na mono ngavana wetu na county government ni untu kwe mantu jareo ya magaseti no toteja ije baka uga twetwe makanisa one utu maromba jetu twerumwe jaja ijo maromba jetu ati thirikari yetu ya Meru irungamirwo bwega itongerwe bwega na yewe ume burabu mageguru nikenda jonde ya kathithika jate kathithika ja gutethia muntu wengwa iri ja gutethia mwingi iri Meru yonde amuno Mweti na Gladys Nembalutianto gusinse mitire yao Kagita Katolekere kiri mwaka umujeru wa 2023 na kwithirwa bali mustari wa mbele kirukorwa na ungumania amuna gutambia ruteto rwa wendo na ukiri national character yakawa ni atongeria public mana na ikathithwo ni antu ba kawaida bana tutura naja tukethwa tutibui njechi yetu yarira Christmas na ndi ugwe ibu bwingi ntu kayirwa no gombo tonyero ne ambo tuko na manto jajau tontu bu tukuga na ndi atukwa igitariri ndethore igitaro kiri igitara wendo na igitara mawega jonde muntu akethwa imuntu mwe mugundune na no okethira werune tende muntu mwe werune ndi muntu ngi mugundune ntaragi orongo ntiyaga ndejaga byaro ya rwakwa tegeti bya nkukumo twethira turi antu baina integrity njacietu meterene yetu ngugine cietu tugaita ngugi turi antu bagwitikua batekwari orongo ito Meru tuichokere ni tuichonkone Kagita ka Daktari Gladys Mweti ne olitia jiari gutigira bakumenyelana baobla kubaterie Kagita ka rutharunene na gutigira ne bakubathomithia mitugo ile baterie ana bare kugia mau bare ana banini Meru gatuika ni akue number 1 tugeta mantu ya nchobi ana kunywa nchobi bakarara ome Meru ikethwa ni gwita number 1 tonto bu aciari itumenyere mono turi a Meru tumenya atiri tweginde goro enzongi tukae wantu bathongi tukae wa culture enzongi metere miega ende tiga turitanira ana baria kuma bare banini metere mega please tuchoke njacietu
na ningi twicoka njetu turi aciari twithirwe mitere yetu ni kuonia mwana example mfano jo mwega ikeja kwithirwa ndi mutaratari ndi muciari ni ate mwana atitaratara. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.